Belanya hambai sinaro tini paiman jabai sini serang sati Kotuma Express tai jongo TV ningai sini Kotuma bedek thumnero norona beta ke parple hambai sing tinaro press meet khamani hankai belano khadukhu nanggona niko tai belake lasi muruma niko aboni bagai sing tino press meet moro tini ma khaibe kya sing oro 12 Takarjala assembly constituency ningai sini joto paiman ja painyak ani yaksiwo tongo sini yang junal ni vice chairman tai yagrawo tongo sini TWF ni sini agini sini kecamjek sini secretary tai tongo sini central ni YTF ni secretary tai joto no tongo sini central ni temasak sini boromram bisnat bo central ni secretary YTF ni tai joto tongo sini bukuk song TWF ni district tai block ni adong juk sonoti sini press meet khamani karon kahaisi nor joto no saimano every year sini इंग्राजी नि calendar 26 January hanke sing pala jababo ese Republic Day ni fiaba Republic Day tam ni bari pala ja ini sing nukha government official o sing kaisa no belai kino omo government ni bagi lasma singsa ko boro nukha sing je o government ni Republic Day ni flag hoisting khaimani jagawo sing nukha ro jagawo বাইরে নি এমএলএ টু বুবই বড় ফ্ল্যাগ হোস্টিং খাইনি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম খাইজা जों नुखा सामनो नाबो सिनि जौनपुरनि एमएलए से बिन्दु देबनाथ बो तिनि अर फायै जम्पुइजला सब डिविजन आइसे सब डिविजन नि प्रोग्राम इ बर फ्लैग होस्टिं खाइनाय आबनि कारिबो नर जतनो साइमानो त्रिपुरा हास्तेनि लाइ बुमावो 12 Takarjala assembly constituency 34,717 votes public ni vote manai highest votes sini o Takarjala amchaini sini oro tongo honorable MLA sini boram ganang sar biswajit koloi sotro gulagati ningi tongo MLA sini sar manok koroni representatives borok oje jompuijala subdivision ni klai tongi ponto tini borok nokai borok tamsanai program ni babe government ni program ni tiyei flag hoisting ni bagai borok no tini rezak dia omo kaisar bela lachime singsa ko singjotono saimano MLA is the head of the constitution tini singnuka BJP dong non boro republic dele palayo oro tini kono rajniti ni bedeng ni buprati singoro tini kebo republic de palaya hesi republic de palaya cheng independence de palaya cheng joto tamo ni BJP tamo congress tamo CPM singjoto nugo sei sini red photo joto no thangnai hesi ajagawo ufur kosumni party color nugia we phia ba singtini oro jaga Tripura hastebo mono prothom bar lasima singsa sini oroni local MLA tongai pointo buini baireni MLA phai tinor flag hosting khamani bela lasima singsa ko abangka sini MLA lasima singsa ko gya mo government is lasima singsa ko khaisi boro protocol sia da hanai nakaba over the siu nai abo sing palma yang itangka tangai sing mani nyai mang khamo judino tomong no bindu devnat bo khoraksa minister Tripurani minister bo or flag hosting khane hankai abo taisa khna to khaisi fiaba he is an MLA ni bisingo arato ni tekono AB category krei father subdivision ibo Donpur assembly Donpur Bidan Sabha kendro ni tamo dorkar tangkaje tini bindu devnat o jagatu wi sini subdivision to ibora flag hosting kaina ni sinoro tini MLA tongo khoroni MLA 12 Takarjala ni MLA te 17 gulaga tini MLA borona ke flag hosting jawe jaga kajei sing tinoro kaham ke nukhaje BJP ro flag hosting khaima jagao pointo Republic Day palema jaga pointo borok totally political game mileage thangani thangai tongo borok wansugo bindu devnano jompuijala subdivision tui thangake borok ni baskango borok ni lok sabha bud botai sotoni manani wansugo haji borok so it's our dirty politics Tripura hastebo emon je sitra politics tabu BJP thangai tongo sungjoto nugo haji borok ni bisingo asike borok na commitment demani bebon kamai thangka tabuk sungobo nukha je omo kaisa belanyo sini MLA no omo lasima singsani kok sini party no bisas khayei Tipra motha no o jagao highest vote money point sini joto sini Tipra sana se omo kaisa lasima singsar money klayo hai jompuijala subdivision je tongai lukurong no omo lasima singsar money klayo borok tang ni hindi karon sungoro ni MLA tongai point borok MLA no borok flag hosting khania sing joto no saimano India 3 color by cholo jotono I Indian flag sung mani ho haisi piaba sung
रिपब्लिक डे मानि या मानिवो पियाबा जों अटोटेलि खानानि प्रग्राम जे बिन्दु देबनाथ जम्पुइजला सब डिविजन फायै फ्लैग होस्टिंग खालामनो जों टोटेलि बयकट खायो जों निन्दा जानांगौ जों नासलेवो जों सेलेंगो हायसि आबुनि बागै जों कखनो अ प्रग्रामनो जों जम्पुइजला सब डिविजन नि अंगै जों कुनो दिनावनो गसिमानिया बसिनि एमएलए बुया बनि अर कुनो कैपेबिलिटी गरै बिनि अर बिनि कुनो कंट्रीब्यूशन गरै जम्पुइजला सब डिविजन ब अर फ्लैग होस्टिंग खाइपेनानि जों आबुनो टोटेलि जानांगौ जों सेलेंगो हायसि बिनि अर कुनो कंट्रीब्यूशन गरै हासिसा कलसानि पॉइंट कंट्रीब्यूशन किसे हासिसा कलसानि पॉइंट बिनि अर कंट्रीब्यूशन गरै अ बिन्दु देबनानि अर तमुनो बिन्दु देबनाथ मिनिस्टर का जों वानसमा कामो यस ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बट ही इज नथिंग ही इज एन एमएलए हायसि साधारण एमएलए वानसुगो लुकोरक अबना जवाब रनाय हायसि 34,717 भोटार बाय जेरै पास खामानि अ लुकोरक जवाब रनाय बस कांगो जों बाकिमनो पालता खायनाय नरक जतनो साइमानो जों अमनो टोटेलि जों बयकट खायो जों अमनो कोनदिन गसिने मानिया बिन्दु देबनाथ हाय एमएलए न जों खायै अ भारतनि इन्डियानि फ्लैग होस्टिंग खामानो जों टोटेलि बयकट खायो जों नासलेबो जों सेलेंगो पियाबा जों रिपब्लिक डे खना जों पालायनाय सिनि एमएलए सिनि बोट डे एमएलए फाय जों पालायनाय जों आगिन सिमा पालाय फायो नर जतन नुगो रिपब्लिक डे आबो कुनो कतालिया रिपब्लिक डे आबो भारत हाक्तो नि बिसिंते आगिनि सिमिनो जों जतन बिसि ब्रुम ब्रुम पालाय फाय हायसि पियाबा जों तिनि नुखा इतिहास प्रथम बार इतिहासनि प्रथम बार इंडियाओ इंडियानि त्रिपुरा राज्योआव अबनो प्रथम बार रिपब्लिक डे पालायनायनि पॉइंट जगह डार्टी पॉलिटिक्स गेम थंका और जगह बीजेपी रो अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मानिक शाह द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा हाइसी बिनी लीडरशिप नो तिनी महंग जागो नरक तिनी आसत से तिनी बरक आबो सुनुखा जम्पुइजला सब डिवीजन 2012 मानी ना कॉलेज ना लाइब्रेरी ना और कोनो काहाम पासा लामा तंगो ना परिनानि बागै कुनु करै आबनखौ बरक वानसुगे तिनी अन्य जागानि एमएलए तुबुई अन्य विधानसभानि एमएलए तुबुई और फ्लैग होस्टिंग खाइनायखौ बंनि वानसुगै आब बखरक खामिया दानानिखे आबखौ बरक तुगजा आवन बन आं सानानि मुसुं सिनि त्रिपुरा हासिनि जतो ताकुते बुक सनो इवन सिन तागरदला तने सिनि त्रिपुरासा ताकुक सनो बां सानानि मुसुंगो साल बोसोर बुनि सुपिलि वाके नर फ्लाइ तंनाय हेसि तिनी सुनुखा तिनी म तिनी सि एंटायर सब डिवीजन जम्पुइजला सब डिवीजन बरन लासि मुरमानि अ लासि मुं निनि आनि मखांग ठेजागो हायसि साबो तिनी बिन्दु देबनाथ सुनुखा जेफोर प्रतिमा बमिगनि ब निनि बर कैंपेन खाइप्रो बक बीइंग ए विधायक ताबुक से विधायक आफ्रो विधायकफ्रो पब्लिक बाय बम हे कक सामानि गोबां जागा सोशल मीडिया भाइरल नंजा आबो सोंति नुजा खायसि आबोने बयनो सों मा साव बीजेपी नि फ्लाइंग चीफ मिनिस्टर ने तांनि बै सों कक मातिक्लाय इंडियानि भारत हाक्तनि रायदा याकेबा कॉन्स्टिट्यूशन सियानि बायनो तिनि बजा अ जागा खुलगै दंगो बिकॉज आवन बै सों मा साव इलीगल माइग्रेंट्स नि सों मा साव आबोने बै सों तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि शब्दनो सों मातिक्लाय भाइसि बर भारत हाक्तनि कुनो संविधान मस मानिया हेसि सों जतनो साव एमएलए इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सों जतनो साइमानो पियाबा तिनि सिनि एमएलए न आबो तिनि एमएलए लासिमेन जमानि को गियामो जम्पुइजला सब डिवीजन बरन लासिरमानि को जतनि मखांनो सोंतिनि हारपेक थेजा जतनि मखांनो सोंतिनि मिस्ति थेजा आबोनि बागै बसकांगो अ जम्पुइजला सब डिवीजन बरर अमहाय राजनीति हामिया थने रनो जों उल्ट हामबाय।